Ay tatawanan ni tatang yo. Agsubli tayo ni ti lugar ang nagkapuak. May mayat ijay tada ni lolo yo akadwa tayo. Ijayak ka din nga agadal, nanang. Wan anak, asidagmat ti pagadalan ijay. Kaslamat lang dito eh. Ang mga nuluko mo't dagiti ubing ijay. Uray adan na luko No saan mo idapatulan? Di na ka anwan. Namabalin kat dito ila kuman. Awan nga mintiam amok ijay pagadalan ijay. Awan ti pagbiyagan tayo dito'y anak ko. Karpintero ti trabaho idi ni tatang yo. Itataawanan, kasano tayon? Masapul ang makigayimak to. Tapno adamat kadkadwak to ijay papanan tayo. Kapilitan na kasta ti aramida, anak ko. Sana bale, adamat ka kasinsin mo ijay. Nga pa'y ngay. Kaya't kadimot ni manang agsubli tayo ijay lugar yo, nanang. Awan pa'y matiimbaganan o kayat nawan no saan. Oh, naimpakim ka din dagiti gargaret mo, Leo. Wan manang, nga madanaganak, numapanak to iti pagadalan. Anya ko matipagdanagam, ading. Siyempre, kabarbaruak. Kaawatan nga awan pa'y gayim po ijay. Adamat dagiti ka kasinsin tayo, ijay. Saan ko matida kaadalan? Oh, anya ko mano saan mo ida kaadalan. Ang mga nunalaing damang buli. Nang roon na nagdadamo akas kanya. Nada nalay nga mang buli nga ubing. Saan mo nga'y palubo sa bulyanda ka? Amo matiag karati? Apay kumapaambak ka nga'y? Saan ka kumangagbalin na takrut? Madimat ano karatsek ida. Awan met amuda iti karate. No, sika ti mangirugi wano mangbuli. Talaga sana mabalin. Ngam no self-defense ti aramidem, awan basol mo. Mimbag ta si mangpet kayaw, anak kaw. Kunak no ano sa nyo latati agyan ijay, ay nawaw. Tandanisan akayat ni Leo ti umay tatang. Apay kanaw, imbag dito'y ata datalon kan bangkag nga obraan tayaw. Kasta nga rutimba ka kadagiti anak ko tatang. Imbaga kang awan pagbiyagan mi ijay. Inak ibaga kadagiti kakasinsin mo ta isudat ti kaduam amapan iti pagadalan anak. Umay kayo to kasarita yo ti maestro. Wano maestra. Sige nga rod, kaduan ka tapno mamaamok mo't dagiti mamaestra kan mamaestrom. Wala na. Kampantiak no da kayo ti kadwak amapan iji pagadalan. Inta nga rod, tapno saan ka amala daw. Kalpasan na, agawid ak tumatlaang. Hoy, kabarbaro ka diti pagadalan niya. Un manong, apay ka di. Panagkitak kan ka, takrot kan lampay ka. Hadda pa'y nanang mo nang itulod kan ka, kadlaklakayan kan. Saan ka kadi pa napusot? Imay nalaki na sao dagiti manursuraw, manong. Makisaw ka di, adida ka babautan? Sige, tada pa'y papanak, manong. Ditakan. Hoy, no minsan nakasarsarita ka, dinaktaltali ko na. No awan la tinaira na ang maestra iti asidag, pinanaltakan. Oh, apay analiday ka si Mangpet? Adda na lang nga mang buli iji pagadalan, nanang. Saan nakalakit di asaksaktan? Saan mo patpatulan, Kurang ti panunot na ti kasta at tao. Pasensya, ang ingat kabailak, nanang. Saan ko abalsan? Angam na mapuno anak. Makita na ti di na pa'y nakikita. Ngamtay ko nakon. Liklikam no mabalin tapno saan ka may sagmak. Naglablabos tayo dya tao. Ang mga nudyak makapagtapal. Adda kamat gayam, lampay abakla. Sa anak alampay. Kan adda sa anak abakla, manong. Anyang ingarad, Awagan daklatan itinagan ko, manong. no anya ti kayat kung ipanagan kan ka. Ison, awan ti mabalin mo, nalawag? Awan tinalawag. Sana na saya ti bagbaga, manong. Ne, adan sakit sangi mo na. Amin tayo kat adda sangi na. Kayat mo ti makaraman, si kaalampay abakla? Nanyaman ti kayat mong iparaman. Jak kayat aramanan. Ditakan. Naglastog na ijay. Adan to gundaway aparamanak da ijay ta. Naturod asumungsong batilo ko. Anya ka di daytar aramidem liyaw. Kumugtar ken dumanog kamay. Agin ensayo ak, lolo. Anya dayta insayaw. Ensayo iti karate dayto, lolo. Apay nga gin insayo ka iti karate. Adda ka busur maw.
Awan lolo. Adala isagsaganak. Amangan no damang libat kanyak. Apay kumalibatan da ka. Di tayo mo lolo. Daytoy ket may sa klase ti ehersisyo tapno mawatwat ti bagbagay. Ibaon ka pa'y man nga raw, tayong ka gumatang iti muskadak. Sapay medyo nasipngat lolo. Itay kumapay saan na nasipngat ngayong baundak. Kuna ka, no adda pa iti panghikikak nga awan kaya man. Sige nga ron lolo. Mapanak. Alaam jelinte, tapno da pagsilaw mo. Ne, muskada mo ti ginatang mo, loko. Sika ka diti ag muskada? Sika, bakla alampay? Muskada ni lulok daytoy manong. Aguray ka pa'y man dita, taday bagak. Ay, agdardarasa. Tamasapol ni lulok daytoy muskada na. At dala iparaman ko kan ka, loko. Di nakasidgan. Ditakan. Bakla talaga dayta. Nagpartak ato maray. Kasla ka balyo. Takrot a bakla. Ay nawaw. At ti muskada yo lolo. Apay kasla na bambano ka, paw. Awan daytoy lolo. Nagtarayak lang. Tapno mabita ka makadanon. Kasta ka day. Kunak laki din no ada kabutang mau. Daman damagak lolo. Saan tayo kadi akabagyan ni Mark alias Dugpa? Ay, saan na po? Apay. Dinamag ko lang no kabagyan tayo lolo. Apay ang Dugpa ti birngas na. Nalaing ngamin ngagdungpar iti pada na ngagtutubo day jay. Iso binirgasan da iti dugpa. Kasta ka di lolo. Asino mo tinang birngas ken ko na iti Dugpa? Kaya ka mo. Kasta lang mo tinangag ko sa uda. Ay apay, tinugpa na kakadimay. Ay liklikam tanapig sa dadya tao. Awan ti makaabak kan ko ana, iso akabuteng da. Adda ka di kinaapanan? Awan pa ay talislis yan da, apo. Sino nga tayo lalaki ang nasabat ko kasla dalang langgong na? Apay, adda ka di madingay na ramid na kin ka. Awan pa'y matkit di lolo. Nakangirsi a sumabat. Dinardaras ko matantipim manawa ta mabutengak. Kasla ngamin dumongpar. Amang ano ni dugpa ti dakdaka matam. Langgong day jay ditoy. Naturad nga garamid iti kalukwan tawan ti kabuteng na. Iso ti pagbutbut nga dagiti kapatadan na. Nalae nga manglukaw. Amang ano iso nga rod lolo. Medyo natayag. Kan nabakad ti bagina. Ano na bakit ti bagina? Iso! Laklakayanan ng high school pa ilang. Medyo dambal nga min iti pagadalan. Iso alim makay nga estudyante. Isumat lagaya malolo. Nalastog talakayan. Nga iso ka na yun timang buli ka ni Leo. Nalabit nga iso. Nangagkuti saritaan nyo ka ni lolo, manang. Masiguradom ka di ani manong Mark tinasabat mo? Nalabit ading ko. Iso lang matimbagan ni lolo ang naluko ditoy. Ibagam kanyak, nadaramidan na kan kadadya, Dugpa. Oo. Apay nga namang mas ka. Saan mo lablabanan day jay ang mga numaisagmak ka? Saan ko alabanan tinasayat a tao? Ang napagaramidan na kay timadi. Jack ipalubos manang. Bye-bye amlatan. Tawan mat inaramid na kan ka ading ko. Awan pa ita. Ang mapanoy-nuyan. Mga nadarami din na. Jack mat ipalubos day ta na. Saan ka nga aramid ading ko May mayat matlaang no lumiklik kay tikas tabanag. Uwin ang marwam ti kasta klase ti tao manang. Ubing kapay. Bye-bye at tinataangan timang disiplina kan kwa na. Ado tinataangan dito di damot disiplinaan da dya tao. Ne, kaslama di ti pa nagkit-kita kwa niya, si Katakrot. Tapay ko mama di manong. No saan la pagadalan ti ayanta, makaraman ka kanyak, nay. Saan ka di nga imbaga kajak kayat aramanan? No nyaman ti iparaman mo? Ure saan mo akayat no nagdison? Awan maaramidan, no ti mga pros. Kahit matibagakan ka, Dugpa. Saan na makapuling ti dakkel? No di kat basit ti makapuling.
Ne. Ita man pa makangagak iti kasta. Kaya't mun sa talaga ti makaraman ay nawaw. Pagadalan ti ayan tamanong. Saan aditoy? Ilugar mo ti pagaramidam iti saan arumbang. Sa dino nga rod ti kayat mo arumbang. Agpili ka, ta ijay tangag kita. Gita ka. Napanan ti loko. Naglaing asumaot ti takrot a bakla. Umay naktuman sabta ni Jay Dalan no alas 10 tamapanak ijay ili ading ko. Uwan manang, sakbay nga alas 10, adakto ni Jay. Aglino nga kadagiti kayo iti asidag manang. Sige man nga rod, adang amin gatangag ang mga nusan ko amaawit. Sige manang. Uy, igatangan nak iti paborito ka masida Amumon, Amo ka ha? Adidas ko namanan. Ay nawaw. naglaing ka talaga manang. Dandanin alas 10, ngamawan pa ni manang. Inakaglinong iti sirok ti kayo iti asidag. Urayak iti ni manang. Sa nabali tamatan awak no sumungad. Agtugawang iti rabaw ti bato. Naway ang makitak ni manang. Di nak makita. No tumangad. Kada nakalingid na natatayag aruot. Ngim makitak tanangat nga to ti ayan ko. Awan mo't makita ka ni Leo. Ni Duk pati makita ka sumungad. Ay, anya itang tiaramidag. Sa pewan kadwak dito eh. Nay, ada mo na pinta sa dayag. Saan ka diya si katikabsat ni Leo? Ha? Apay ka di. Di nakasitgan. Ay nawaw, nagpintas ka. Apay no aprusak lang tatakyag mo Saan? Di nakasitgan. Ay nawaw. Di mo asitgan ni manang ko. Ne, nagmayaten. Tuwa kayo apang ipapasak itigatal tigamgam ko. Tiku na ma. Manang Rhea, umadayo ka. Taikak man iti pagnakman da iti adug pa. Darasam, Tagan na nagkading ko. ita. Makita no asino ti baklak ang takrot ita. Ne. Nalipatam samat no asino ti kasangsangom, Di nakkadyam mo. Amam mo ka. Si kanidug pa. Dugpa akas laparot analay ngaglabid. Imbag pa'y aji parot ta makaayayo akitaan. Ngamsi ka. Saan? Dumarop kan no datulang mo. Naglastog kan? Adto'y ti danog. Nasanggak. Adto'y batikog tarap. Adto'y pay. Anay ko. Apa yan? Kaslamat kabalyo tikong tarmaw. Anay. Tumakbir ka dita. Kas kalaaso anak kakukot dita. Kas kala kaman analukot-lukot. Kaya't mo ba Ay, Huston, Leo. Huston. Karatista ka magayam. Sorry kunak no takrot ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.